mektep çadırlar. Burası internet çadırlar. Şunday yaxşı günderde yaxşılıkta жүрerken o min oldu. Hem kuştuğundan zengiler. Yine ayın yeteğine hoş geldin. Oya hoş geldin oğlum. Şu yerden de başlayalım. Pazarlardan buraya yoldu demişler yer toprak bu eve değil. Bunu anlamadım. Numara aldın araba şu kaydı kazan. At Mehmet Genderçi. Genderçi. Anadan banda portası var. Şaka var. Ya o eksportlarga bölünüp çıkıyor. Oraya falan çıkıyorsun. Bizdi. Aslında biz hemen 15 metre. Ya baştan okuyayım mı? Ben de tutar ha? O sorulmak falasın kulu. Da göz bilesi. Buraya. Buraya bak. Buraya. İyilik. Gelişme. Kavramak. Ulu Muhammed. Ubandık. Kavunluk. Kavunluk. Çaldı yelekler gider. Market. Hayır. Umar. Hayır. Ubandık. Bilek. Kıymık. Aybol. İshak. Adlet. Tektek. Muhabbet. Umar. Azamat. Azim-i Talip. Parvat. Yıldızlar. Nevzat. Elhan. Samir. Ya bu yerde kim canlı nereye? Kurmanbek. Abi 3 öğünü verdim ben adam. Osman. Az fabrikası sıralandır Aydat. Adilet. Aman geldi. Alınmak. Rekbol. Hırs geldi. Adilet. Tengirim. Kim çıkma kaldı? Ha kim çıkma kaldı? Olmuyor, bareket. Olmuyor, bareket. Ya o mevzuda çıkız. Şu oyun uyuşturmadan Kaladas. Şunday kulüptörde tap şu başlanışı olsun. Şu bizim ayından da şunday kulüptör çıksın. Oturgandı da bilir, utkandı da bilir onlar ha. Utkanın razı ol, oturganın da razı olurlar. Aylıkçılık, kanalı şu toray çevre, şu ırtmakçılık. Şunday daim birimlikte olaylı. O mi? Kanavallar barın ardı, olmadan ardı versin ha. Arığa bir için aldılar. O mi? Ya barın arığa ilgilik. Birincilik. Start ver. Kapçuda portlayacağım şu anda. Çatacağım şu anda. Aydan geldi. Muhammad. Allah
кыргызмын улуу кыргыз бойдон келип калгым. Кыргыз улут кыран жигиттерге бай келген. Рас эле кыргыз болуп жаралган экем. Кылым карып бирок кыргыз бойдон калган. Мен миң өлүп миң тирилген, мен ушундай калкмын. Батыр Манас атам болгон, ал менин гана атам. Миң талашып миң кырылган, Манас Кыргыздан чыккан. Алга кыргыз, алга, алга кыргыз, алга, алга кыргыз, алга. Алга кыргыз, алга, алга кыргыз, алга. Элим милгертен, батырларга бай келген. Кыран жигиттерди элим баалап танк берген. Кыргыз элим намыс көйлү, намысына бек турган. Кылым карып жылдар өтүп алды, көздөй умтулган. Батырыбыз Манас чыккан, батыр болгон баласы. Арасынан кыргызымдын чыккан тайлак батыры. Аргай жеринен, жеримден аргим жети жагынан. Чыккан байтик батырыбыз, Курманбегибиз шабдан. Чыккан экен батырыбыз, Атакер табылды. Кыран күчтүү болгон экен, Балбай деген батырым. Кожомкулдай күчтүү балбаныбыз чыккан Кыргызда. Батыр энелерим болгон Курманжан Даткабыздай. Эне батыр Жаңыл мырза менен чыккан кыз Сайкал. Айта берсе кечтүгөн күз азыр деле көп алар. Ошондуктан улуу элиме эч бириң тең элгиз. Ташка тамга баскан кыргыз тарых беттен чийилгиз. Алга кыргыз, алга, алга кыргыз, алга, алга кыргыз, алга. Алга кыргыз, алга, алга кыргыз, алга. Сага улутум болсо кыргыз, мен кыргызмын жакшы көргөн беш бармак менен кырмыз. Гүлдөп түндөп Манас айткан укмуш черткен комузду. Гүлүк аттым мендей чапкын, көрдүң бүй жер кооздугун. Мен кыргызмын, ала толук ак калпак баса кийген. Бийик койгон өз тилимде өз элиме ийилген. Кыргыз деген улутум менин кырылгыс эч качан. Мага каршы чыкпас элдей миң душманымды кырган. Кыран жигиттерим менин эр жүрөп келген. Мен кыргызмын, намыс көйлү, намысыма бек келген. Болом өтө конок бейил, мейман тоскон милгертен. Кылам дегенимди кылган, улут болом билбесең. Кыргызымдан өнөр чыккан, миң тарапка тараган. Өнөрлөрүн өргө чапкан жазуучу акындардан. Токтогулдай төкмө чыккан, суудай төккөн ордунан. Улуу Чыңгыз жазуучубуз чыккан, дүйнө тааныган. Акын чыккан, алы кулдай, алы жомарт Мединдей. Саякбайдай Манасчыбыз чыккан экен элимдей. Төкмө акын жеңи жок, тойлордон канчасы чыккан. Сүрөт тарткан Сүймөн Кул Чокморовдой болгон адам. Сүйүп эл жерине кылып кеткен кызматын. Бек эмеске тутуп алган ал Исхак Разаковду. Ошондуктан улуу элиме эч бириң тең элгиз. Ташка тамга баскан кыргыз тарых беттен чийилгиз. Алга кыргыз, алга, алга кыргыз, алга, алга кыргыз, алга. Алга кыргыз, алга, алга кыргыз, алга. Улуу элиме эч бириң тең элгиз. Ташка тамга баскан кыргыз тарых беттен чийилгиз. Ала качып аргыматтар арыш керек. Азанатып азаматтар намыска бек. Шаптай жанып алышып, шамал менен жарышып, жүзүн сүртүп булутка, жүрөгү отканызын. Ала качып аргыматтар арыш керек. Азанатып азаматтар намыска бек. Шамдай жанып алышып, шамал менен жарышып,
шукшурула, шукшурула, жигит шумкар сыяктуу бул. Закындады кыз улам, жакындады боз улам, ана жетти, 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 бет кучактап кетти, кетти, кетти. Дүңгүрөтүп, 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 жердин бетин тулпар келе. Дүркүрөтүп, 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 дүйнө жүзүн шумкар келе. Кымыңдашат кыргыздар, чымыңдашат чулдуздар, ал анткени алардын арасында чыңгыз бар. Алам кезет жомоктой, алам кезет жомоктой, акалбагын жоготпой, акалбагын жоготпой. Акыл эсин камчылап, аккуладай алкынат, ай жылдызга талпынат кыргызымдын жигиттери. Акыл эсин камчылап, аккуладай алкынат, ай жылдызга талпынат кыргызымдын жигиттери. Учту мына ай чүрөкпү же аккубу. Шукшурула, 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 жигит шумкар сыяктуу. Закындады кыз улам, жакындады боз улам, ана жетти, 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 бек кучактап кетти, кетти, кетти. Ак сүйгө бек болот, ак достукка чеп болот. Кызыл гүлүң солбосун, кыдыр болуп жолдошум, кран манас колбосун кыргызымдын жигиттери. Кызыл гүлүң солбосун, кыдыр болуп жолдошум, бабам манас колбосун кыргызымдын жигиттери.
Cengizbek geldi, Kurbanbek geldi ikinci, üçüncü İyilik geldi, dördüncü Kalmamat, beşinci Törek, altıncı Bey Mirza, yedinci Kurbanbek, sekizinci Bayen. Atın kim? Kaçta da bakın kim olasın? 2. klasta okuyum. Tatlım olasın. Bas doktor bas. Zar ver bas. Ya bas dur bas. Bugün bana yaxşı intervyuda olup atar, merepelerde olup. Kaçınbağ'ın baldarı yaxşı insanda götürüp, yüğülüklerді uyuşturup, baldarı baldı 4. sınıfta, 2. olup çıkıp geldi. Baldarı rahmat uyuşturğanға. Katkan sağda rahmat aldı, iyilik bolsun barıngарға. Merepelerde yaxşı oldu, en sonu baldardın Kaçkınbağ'a aytganda kıymılığın var, yaşauың var degen en tuura eken. Baldardın daim ушундай машықты сөз керек экен. Эми Чыңгызга чоң рахмат ушундай мероприятияны өткөргөнгө. Эми муну дайым ар жылы да өткөрүп, мына традицияга айлантып алса эң жакшы болот. Чоң рахмат ушуларга. Yaxşı ma'raka olup atat. Şu baldardı jugurtup, şu sportun şu türü boyunca. Şunday yaxşılıklar bulaversin, yaxşı günler bulaversin. Qayerden oynanat? 84'ten жоғары. 84'ten жоғары.
86 olsa. 84'ten joğar ya. Koşu örgüle ya. Ya o mayla buna. Buraya kan ayıplar. Yaş yetenek de koy. Yaş yetenek mi bilir? 60 tavuk bizde gelecek. Bunda inan. O sen onu nereye gitsin? Benim balam kaçkın maydın baldarı şu marafonda jakşı üstürüp dur. Bizde bunday oyun çok. Başta sport boyunca hiç bolulek bolçuk. Birinci yolu bizi şu marafon bolup attır. Marafon duyuşturgandara ayavay çoğun rahmat. Bu salt kaylanıp kalgan bolsa daim uşunday marafonlarda ötkörüp dursa bizim ayır için jakşı oladılar. Ayırkça baldar için sport kokuzluğup baldar başka iş menen alak sıvay şu oyun menen türünük jasap şunday sport menen maşıgıp jakşılar olup kaladılar. Munan kiyinde jakşılar bola versin bana. Rahmat. Bozor kilidi. Ya çıkmaz. Gelem nereye? Ya bozor kilidi. Güzel çağ oynamasın. Bozor. Gel suyla öğrenme. Hürmetli Turganlar, buna ödülünüzden kurulduğunuzdan birinciler toğ marafonunda buna bir nail döktürüldü. Şunu cengilçilerin suyla vakti gelip kaldı buna birinci orunda bağırınızlar gördüğünüzler Rüspek oğlu Cengizbek toğ marafon birinci ordan için diplom üretimiler 10.000 son aksalar kıydı buna. Cengizbek var. O sırada diplomunu filanat ikinci orunda algan Köçkenbay oğlu Kurmanbek. Diplom 5.000 son aksalar. Üçüncü orundasında diplominin Joldubayev İyigilik. Diplom yana 3.000 mahkama Bolbur oğlu Talmamat. Aslında ya bu gramata kenanan nimta mahkama. Burada da yaş ballar, okuçu ballar arasında birinci orun Kaçkınbay Baybol birinci orun. Buna gel. Buna gel. Buna gel. Yunus Ali oğlu Kabulbek ikinci orun. Kabulbek oğlu. Nurbolat oğlu Damir. Takaytala koyun. Nurbolat oğlu Damir. Ay malades. Belongu. Bana metten be. Bundan da koş tartma biz opşi. Kiyinçi. Tağlaybek oğlu Yaxşı iyilik yaratkanlar keyin girelim. kim? Tağlaybek oğlu üçüncü. İfkak. Buna. Sardalbek oğlu Nurel. Nurel. Beşe oğlu Umar. İyilik bak. Bunlar çok toplayın ha. Bak. Yiğit bir dalasına. Yiğit bir dalasına. Sen aldın. Sen aldın. Yiğit sen aldın. Yiğit gayem şey çıkıyor. Narakta kaldı. Çıngıza gel. Nark kollara da yürü. Bak.
Esen var mı? Esen canlı, esen. Esen akan canlı onu. Cazdınız mı? Ya kanat çaksın. Tutun lan, ne kadar? 1, 2, 3 degen de. Geçersin bir ekşi. O bir. Şu kağana. Boşayın da karapattı. 2.
Ne koşuyor? Öldünüz boşta. O nemege varganda koşuyor. Çukurda koydum. Üçüncü adam Gümüşhane. Megenim ederim Iyıksın anı sezemin Tübülük saktay biz Tüşür büyük çelegi Bari biz bul tapta Barkında sezmey dursak da Kenetli biri biz Gelecek mutlaka Yaşta gele koyun dire lan. Aksakallarga öyle sponsor olmadı. Ha, 74 yıllar doktor. İyi yıllar sponsorlarına koyuyoruz. Dağı. Buna başka dağı koyuyoruz. Prezident. Hadi.
Birinci gelgen. Tınıbek. Yakın otur bakalım. Az beri. Çorba, dışarı. Yesen. Kerem kaynakalım koyar yüzünde. Şu ne güzel ağırlık. Aksakal, Mustafa. Ne bravo, sportçu bravo, belgesinden mi? Acı gece olup gelgen. Faydasın belgesi. Geçtin mi? Bilmeyim abi. Tratım. Bir 4. maçayla prizm oldu. Kapı olmayı sonra lan. Bundan Oğuzak'tan birinde bir okul varken kim? Nurbek. Nurbek. Nurbek gel. Şundayışlarda onu göster karap durma. Cazasını öyle. Mimar kardeşim. Tükrük akıbayla koşup durdu. Bir üçüncü geçecek. Kapı başına lan. Seyretçiniz var. Tuğanlar. Bu eme bu opşimla sarımla aymak şu opşi aytıldılar da. Jetpey kalgan mı ne olmadı? Jogor kıldıracak gelmey kaldı. Bu da kalasa keyin bul toktop oyt. Yıl sayın kaytalanat. Nereden gila? Oşo sporttu küçöteyli. Kala çıkınca batarı koyun. Davay. Allah mahkamlar olsun. Büyük efendim selam selamlar olsun. Allah razı olsun ha. Şunda samaltlar bola versin. Bu öte çoğun açılışı. Şimdi de biz hazır baldardı telefonu çağıralmayattık ama jügürünü dağı koşa girgizeceğiz inşallah bu da kalasa. Ya şunda söyledik onları. Girgedeli türörbelik özgörü olsun yaşıyoruz da. Bu sport menen başka her kanday tarmak menen bir Allah Teala bizge özgörü versin. İzdeni olsun. Allah Teala barıga tinçlik amançılık versin. Şu kaçkı mekan maldara barıgın darıgılar. Allah Teala tinçlik versin. Özümüzden önü özümüzden. Şunqız bu da çok sağmalı. Allah razı olsun. Onun başlarısı Yumuşun nefsi Alipiye dağcısında. Allah Teala yaxşılıklı barızga ırağa görüp Allah Teala nasip etsin. Çakar oldularda. Nerede yaşlar kıyımı dağılı. Oygongular. Bir ır var oşan oku koyup koyun ha. Yaşlar oygongular. O nerede Aktaş'ta alma var. Bilesin Aktaş'ta ösken calgız tüv alma. Жазда гүлдеп меме алдыбы, жаштары кетип айылда, чал кемпирлер калдыбы. Чал кемпирлер калдыгынды билдирбей керек, жалаң жаштар ойгонгула. Акташта алма бүрдөсө, айылда жаштар жүрбөсө, ал айылга окшобойт, айылды жаштар сүйбөсө дейт. Жаштар айылды сүйайлы, өнүктүрөйлү, гүлдөптөйлү, күчтүү айылдарын кылайлы. Allah Teala'ga ming mertebe şükürler. Şunday жақсы адамдар арқылы жаратқанына Алла Таалаға мing mertebe şükürler. Şunday жақсы ақыл естүү, пампарсаттуу, чын денсаулыктуу аялды бергенге, балдарды, кыздарды бергенге, бир туугандарды бергенге, досторду бергенге, туугандарды бергенге. Алла Таалама ming mertebe şükürler. Эртең менен ойготконго, жақсы ишти ойлонтконго, жақсы ишти аткарганга Алла Таалама ming mertebe бизди колдоп, мээримин алып, ушу коргоп келгенине. Budan kийин дагы ийгилигибиз көбөйө берсин. Мен аябай сүйүнөм биздин айылдан олимпийский чемпион болуп, көз жүрөккө 6 медаль илип койсо. Барыңар бар болгула, бай болгула алтындар. Арамыздан жалгыз бирөө чыгып чыкты. 5 айылды багып койгон азаматтар чыгат, ушундай эмессекчи. Миллиардерлер ынтымак болойлу ушу. Төлкатак перет болойлу ушу. Этаж эмес, эки этаж көчөсү. Миллиардерлер чыксын биздин айылда. Биздин айылда көттөн спортсмендер көп топ болобуз. Чыгат, аз чыгабыз. Ya bu yerde tamam ispeyender ağzı tutmasın. Cılbay turuna. Yaşlarga açma. Boldu, hiç demez şu. Altın appa, doğru sağa bak. Marafon men çukap ketsin apama. Kudayın netlersen dileğini vermesin. Bala çakarından aman bol. Allah Teala den soluğu versin. Şu baldardın baş gözü ol böyle yürüver. Kuday dileğini versin.
Ömrün uzun olsun, örüşün jayık olsun. Alğaның менен тең арып, şu bala çakanın жақшылықтарын көріп, şu bir tuğandarың менен, апаң менен аман бол, дайым жақшы күндер Baldarına kızlar da Osalağım beri dosunum. Osana kadar. Osalağım beri. Allah koyunları bereket versin, gel soğuk versin. Orası aman şurada bala çakan gördü. Ya hem oldu, ilim var hem sen. Okuyversene. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaykum ma anittum harisun alaykum bil mu'minina raufur rahim. Fa in tawallaw fahsbunallahu la ilaha illa hu alayhi tawakkaltu wa huwa rabbul arshil azim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Buyursa аяқтап та баратат біздің мероприятиябыз марафону, бұны тоо марафону деп қойдық. Тоодон башталған үшін бұйырса бұл дағы республикалық уровеньге шығады деген үміттөбүз. Елімізге рахмат, балдарға рахмат. Спорт ең жақсы спорт бұл, сулуулук спорт бұл, денсаулық спорт бұл, ақыл спорт бұл, жетишкендиктер, ийгиликтер. Ушул спорт баарыбыз менен бирге болсун. Элибиздагы жакшы ийгиликтүү элдерден болуп, айылыбызда мынандай чемпиондор чыксын, мына олимпийский чемпиондор чыксын, мына көрүп турасыздар. Буюрса аракеттери жакшы, кийинки жылдарда буюрса дагы масштабдуу кеңейтебиз буюрса. Мына илерме рахмат. Качкынбай атанын балдарыбыз баардыгы ушу атабыз үгүттөп келген советский спорт деген кезден башталган нерсе. Советский спортту бир гана ушу биздин үй бүлө окуйт эле, атам мечта айтат эле, ар бир үй бүлө советский спорт окусун деп. Буюрса болот алдагы баштап койдук. Алла Таалага миң мәртебе ыраазыбыз. Балдарга, спортсмендерге рахмат силерге. Ийгилик. Assalamualaikum, жандайсыздар, жаштарбы. Патро. Ушул өткөрүп берген Чыңгыз Аштама рахмат чоң. Синтип жаштарды өстүрүп, спортко чакырып, тереңинен чакырып атат. Бүгүн минтип 1-2-3 деп алып отурабыз. Будан кийин дагы жаштардын максаттары ушул бала алдыбы деп дагы жакшы чоң эме кылышабы, аракет кылышат. Биз дагы будан кийин жакшы кайра даярданып дагы кичине аракет кылабыз. Aşka gelmişler, aşka. Son bakıcı. Allah razı olsun. Жақсы үйістіріп, ушуну урап кетіп келейм, жаштар. Келечек силердики спорт менен жашта көрүнөсүңөр, сулуу болосуңар, денсаулукка дагы өтө пайдалуу. Жүгүрүп эле мына уюштургандарга рахмат, ушуну урап келгендерге идея көтөрүп, мындай болгон, ушундай деп жаштарга айтып, жаштар дагы жүгүрүп турула. Allah razı olsun. Finalistler söylüyor koysun. Birinci gelen adam sulu görünüp dön. Jama sulu görünüp. Uyuşturgan bağır жоғына рахмат. Айда жөрүнө тинчеле жактыгына. 82 кандай кекет. Сөз го. Будан кийин дагы
Daha söyleyeceğim ya mahallede sportu kötürgөнгө bariz salımızdı koşulaydı. Sporttu süygülü ovallar da koşsam. Adam dinimi doğru. Şu jaksalar olup kettim ben. Gümüşer. 35 38 pilos. Buradan gelin 38'e çeyin, 38 pilos, 50 pilosunu 3 sene alıp koyduk. Ya kıymıldaydı ya, mına al hemen saygılap hükümettiçi. Ya İstanbul soğuk Karakulca'ya bir de. Karakulca'lıklar Karasuluk olup ketmedi mi? Karakulca cengini versin de onu sevmedi. Bana 10 yıldan oynaşam dedim ben 10 yıldan ballar döstürgünden olur. Oynuyor kaçmıyor. Biz geçeyim baladan. Taşıyıp hazır 24'ten 34. yılga çeyin futbolda önüktürü yılı kılıp belgilegen. Bu жақсы күшті olur. Ayılda spor zalından çok емес. Ден соолук ушунча жакшы самайлып, уюштуруп атканына иштерди керек. Сазга мана эле. Качкан спортсмендерге дагы Тынчырап тургула. Спортко маани берип дегендей. Жана чыңгыз айтып кеткендей Karakulca деп ойнап атпайбы сборныйдан. Şu биздин балдардан жана ошо сборныйдан ойногон спортсмендер чыксын Кудай калса. Чыңгызга бүт туугандары менен, ата-энеси, бала чакасы менен ар дайым бар болсун. Рахмат. Тынчылык болсун, заманыбыз тынч болсун. Ошо. Razı olsun ha. Samalı. Ayında açılış kılmadı dedi. Ana göstere. Bulan özgürlük. Baba, bu kança adamın sezimi kozgaladı. Allah Taala barız başına izleyiversin ha. Жақсы жаққа. Жаман жаққа емес, жақсы жаққа Allah Taala izleyiversin. Çыңgыздын үйлеріне тынчылык берсин, улдардын кызматын көрсүн, кыздардын кызматын көрсүн, үй туугандары менен тынч болсун. Шуна жақсы элге пайдасы тие турган самалдарды кыла берсин. Allah разы болсун. Ömürünüz uzun bolsun, денсаулыгыңыздар чың болsun, шунча элди келип кошуп, жакшы мемлекет кылганыңыздарга Алла разы болsun, семьяңыздарда бактылуулук болsun, кем болбоңуздар ушу кичинекейлерге үлгү болуп эле жол көрсөтүп жүрөңүздөр, биз дагы кичине сиздердин артыңыздардан колубуздан келишинче жардамыбызды беребиз, жаштар аракет кылабыз. Тынч болуңуздар, эсен болуңуздар. Чоң рахмат, Алла разы болсун. Ушунча элдин башын бириктирип, дасторконго жыйып отургандарга. Альберт деген бала. Берем патадасын. Берип мыйман. Böyle patan nimesi var. Ömürünüzün olsa balağınızın. Avanda atаңдай жакшы жигиттерден бар. Кыргызстандын райондун деңгээлинде чогулуштарда көрүп жүрөбүз. Салым кошуп атат спортко. Жаштарга үлгү болуп атат. Сыймыктар алабыз ушу кишилер менен. Ушулардай атаңдай киши, атаңан ашкан киши болот, да? Ömürünüz olsun. Hoş geldiniz. Кымбаттуу туугандарым, чогулуп бардыңар келдиңер. Өмүрүңөр узун болсун, ден соолугуңар чың болсун. Ушу турачуда жакшылыктар, ийгиликтер боло берсин. Айым ушу ийгиликтин жакшылыктын үстүндө жүрө бергиле. Ойноп күлүп, ушундай тойдун үстүндө жүргүн. Пайгамбар батасын берсин, байдөлөтүн берсин, өмүрүңөр узун болсун, өрүшүңөр жайык болсун. Не тирешеңер, тирээңерди Алла Таала кабыл кылсын. Тапкан тукканыңарга Алла барака берсин, арчадай үзүн өмүр жаш берсин, аккан суудай тунуп көңүл берсин. Ниетиңерди, тилиңерди ак койсун, өзүңөрдү сак койсун. Алганыңар менен тең арып, бактылуу байбиче, бактылуу аксакал болуп, ойноп күлүп жүрөр. Кудайым бере берсин, кубалашып, жакшылыктар, ийгиликтер келе берсин Торойчуга. Теңирим бере берсин, теңиренип, ийгиликтер, жакшылыктар келе берсин. Амин. Аллах.